sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi a dumdumngeg. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Roda, manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kablaawan kayo man pay amin nga awan ti malabsan. Naawi sakmat a nagsurat tapno inak ibinglay ti padas ko maipapan ken ayat. Kidawek ngay ligad na kumalatan itinagan a Roda. May saak kadagiti makunkuna nga NBSB wenno no boyfriend since birth. Balay iskwilaan balay laeng ti ayan ko. Din makkelak ngamin kas makuna a Kristiyano, isu nga awan unay ti makuna a barkadak. Addaman ngem iti laeng simbaan, numat iti pagadalan napili laeng. Sa anak a mahilig iti nightlife. Sa anak matlaang a mahilig nga umatindar kadagiti family occasions, kas kuma iti reunion, kasar ken dadduma pay. Kunaan siguro dagiti dadduma a boring ti biag ko. Banag a pudnumet. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay, ididandani akon agturpos iti kolehyo. Kastoy man dagiti pasamak. Anya madendag ita simbangput nga order mo, iha. Nakadumot daytan. Ha? Ay, kwa mama. Order dagiti customer ko dagitoy. Kasta ka di. When mama? Ay, napay mo't nga may namasapol nga agla ko kapaylaeng. At damot it-itid mi kan ni papam nga allowance mo. When atap no makatulong akmat kada kayo. Pandagdag allowance ko matlaang. Jakmat kahit abas tagastusan latan dagiti itadyo. Iso ang masapol ko mati extra income, mama. Nang runa ita, tada ako ni iti kolehyo. Sige. Sikat makaam mo, iha. Basta di mo kumabaybayan, ti panakadal mo. Wan ka di, mama. Awan ti rumba nga pagdanagan niyo. Ngamihin, igagaad ko mati agadal. Rumbang laeng, iha. Saan ka pa'y kumamaki boyfriend, ha? Tuladong dagiti kakabsat mo. Sadan tula nakiayan-ayat, di nakagraduar ka na daan-daan, di natalgad at trabaho. Wen ka di, mama. No worries. Amo yung mat abalay iskwilaan balay laang ti ayan ko. Isong awan ti rumba nga pagdanagan niyo. Yes, hello? Ma'am Roda Castillo? Wan sir, siyak da ito eh. Shopee delivery, ma'am. Okay. Mga anyang oras mo nga tanga i-deliver, sir? Ma'am, ada akong ditiruar ti balayo. Kasta ka di. Mabit lang nga roda. Umaya kon, sir. Sige, ma'am. Thank you. Oh, anyang imanandag itawit mo, friend. Hoy, agsisinumbangir mo, tibit-bit mo. When friend, order dagiti customer ko. Mapan ko i-drop iti dropping area. Malala. Mutoy nga rin dagiti na duma. Tulungan ka na mga wit. Kasi ka mo, friend. Sige man nga ron, friend. Katagyaman ak unay, ha? Awanan yaman na, friend. What are friends for? No di ka mo tulungan. Wen nga ron, sana bale. Tailibre ka iti merienda. Itun madamdama, friend. Merienda lang? Ha? Dapat pati lunch. Ay, kadun, Day talaga, yan. Joke. Ala, mapandagit din, tani.
Idagas na pa'y dagito iti ko na ma-dropping area. Hay, sapay Lunes ita. Ang mga no traffic manen. Kaya ti maladaw iti pagadalan ha. Uray syakmat friend. Maala, mapantang arudan. Asino ti lalaki ang nakamotor ka na yung agsubli-subli dito'y balay bakit? Agar-arim samot ka ni Roda. Anya? At ayamat. Awan mo't amok nga agar-arim ken kwa na. Ada kasarsarita na iti kalman di tarupayan. Kaslay ni kan na pa iti kwarta. Kat ada inyawa ti lalaki ken kwa na nakaplastik. Diya kamin mangag ti saritaan da ta medyo adayo ak iti ayanda. Dayjay! Apay nga agisem ka. Mga no ti delivery rider ti bagpagam. Sino a delivery rider? Dayjay ti mangidil-deliver kadagiti parcel ti anak ta. Nga orderen na iti online. Tay bagbaga da Shopee delivery. Wen. No apay man ngamin na masapol nga aglako-lako pa ilang di anak ta. It sa anak ba't nga kurkura nga mangmang ta di ti allowance na. Nay na, bayam ka dilatan jay anak talakay. Iso nga rod matihilig na. Ti aglako-lako. Di ka kadagyaman, ta business-minded jay anak mo. Saan lang nga dayta? Makatulong pa'y kadata. Sa bagay matkindi, ay ganda ang mga mabaybayan nanti panagatal na. Gapu iti dayta Shopee. Panagkunak, saan mo't siguro ang maapektaran ti panagadal na lakay. Akin ba isa? Nanakam jay anak ta? Iso apat siya ka di nabaybayan ti panagadal na. Bale, 2,348 amin ti bayadan nyo, ma'am. Okay. Mabalin ka di nga Gcash man ang tibayad ko. Awan gayam cash ko. Okay, ma'am. Basta agnayon kayo ti 20 pesos para iti pang cash out ko. Uwan, sir. Okay lang. Okay. Pakitype mo ti number mo, sir. Dayta, ma'am. Lawrence Ramos. Daytoy, sir. Yes, ma'am. Okay. Na-send ko, sir. Na-receive ko, ma'am. Thank you. Thank you much, sir. Hello? Ma'am Roda, Shopee delivery. Sir Lawrence? Yes, ma'am. Siyak man nanti mangi-deliver iti parcel nyo. Okay. Sige. Mabalin ka diya pakidrop mo lang ni Jabalay. Ada ijay ni mama. Adak pa ngamin dito'y pagadalan. Okay, ma'am. Mga anya oras nga da kay di balayo, ma'am. Ha? Ada pa imot kiti dadu mga i-deliver ko. No, okay lakin ka. Mabalin mat nga ora i-deliver kung ti parcel mo. Inton adakan i balayo, ma'am. Ha? Ay, kwa. Sigaman kit di sir no okay lang kan ka. Well, ma'am. No problem. Basta sika. Ha? Sige, ma'am, ha. Ag-text kan tulatan, ma'am. No adakan i balayo. Sige sir. Thank you. Bye. Ita lang ang mamingmingak ti rupa da dya rider. Natarmat gayam. Nakasingsingpat pa'y. Saan akas kadagiti na duma rider. Lakay da lang arudan. Naungat kan suplado da pa'y. Nagduma ni Lawrence kadakwada. Naisam amang itultulod kadagiti parcel ko. Iso ko maakanayon ti makaala kadagiti parcel ko. Iti kasta. Isumat akanayon ti umay mangitulod dito'y balay. Diyak man amo. Kasla nakalaglag ang tiriknak kan ko na. Diyak paikit din malagip no namin ano ang nagsubli-subli dito'y balay. Gapo iti kinaado dagiti parcel ko ngay deliver na. Ay, apay nga diyak matan malipatan ti rupa ni Lawrence. Samali samatan da ito'y amarikrik na.
Oy, Roda! Sigamat gayam, Ivy. Uy! Blooming kay ta! Anya? Ay, mayat ti aura mita, friend. Manipod na gamam mo ta. Kasla, italaeng ang nakita kay ti kasta alangam. Anya? One friend, uy, in love kan samet. Ha? Sigamat, Ivy. Tila madmadlaw mo. Ay sus, agpudno ka man kanyak, friend. Addan boyfriend mo niya. Shh! Tangiwat mo, friend. Ang mga nadamang kangagan ka. Oh, anya ngay kuma. Awan mo dakes na, san ka di? Balasang kamat. Kan may sa karbengam ti agayat. Kan payat. Angam ti saludsod. Asino ti lalaki ang nagasat, friend? Ah? Awan, friend. Oh, di nga. Sige ka. Gumurakin ka no di mo ibaga no asino day ta lalaki. Anya? Tinasaya at mapantay di kantin. Ijay ta nga istorya. Ah, okay. Mapanta nga ro din ha. Kartingam. Ay na magagaran ako na makaam mo. Iti love life mo. Anya? Roda, iha. Oh, mama, da kayo matgayam? Itay ka payapalpaliiwen. Ha? Agsubli-subli ka di tayan ti sarming. Sagaysay ka sagaysay. Abay, ada ka di padpadaan na masanga ilim. Ha? Ay, kwa mama. Ni Ivy. Wen, ni Ivy ti ururayag. Rumor kami ngamin ita. Ada seminar nga atindaran mi. Kasta ka di. Wen, mama. Da kayo ngay. Nakapalas kayo mat. When nagsabat kami kan di papam. Kalpasan na, mapan kami agpalengke. Kasta ka di? O sige. Panawan kan dito eh. Wen, mama. Agananad kayo. Agyaman na kiha. Kastamad ken ka, ha? Sige. Ti cellphone ko. Sigurado ani Lawrence Daytan. Kunak tupay kat. Hello? Hello, ma'am. Shopee delivery. Okay, sir. Umawag ka lang. No, adakan dito'y balay tarumwarak. Yes, ma'am. Ato iti parcel yun, ma'am. Bale, 1,672 amin. Okay. Adoy, sir. Pakibilang mo man. Amangan kit dinukurang. Sana bali na kurang, ma'am. Tinapatagkat, nakita ka manan. Ha? Ay, kuha, ma'am. Ang kula day siya, 1, 5, 6, 7, okay, ma'am. Kompleto. Thank you. Aywan gayam. Amangan numabalin araw dalatan tiyawag mo kanyak. Nakapurpurmal nga minunay ti ma'am. Nang runakat sa anak mo't a maestra. Uwan nga roda niya. Ang mura siya. Sa anak mo't a maestro. So, Renz, kunamlatan. Okay, naisuti ko nam. Sige nga rod, ma'am. Ay, Rods. Ay, Roda, kunak ko, ma. Next time to manin, ha? Sige, Renz. Agan-anad ka, katagyaman ak. Oy, friend. Kumusta kayo mutun ngay ka ni Mr. Ryder? Kas iti si good friend. Sa kami lang kita no ada i-deliver na a parcel ko. Aywan kayam, ada ipakita kan ka. Oh, ano day ta, friend? Adto yo. Oy, sus! Talaga nga in love kay ti Dayjay a Mr. Ryder, ah. Agasam, adapay gayam stolen shot na iti cellphone mo. Grabe, friend. Makilkiligak nga ro tunggal makitkitak ni Renz. Uy, in fairness, gwapo mo dayta a Ryder. Oy, wag ka, friend. Kaaduan kaya ka dagiti Ryder kat pamilya doon. Jak matinggagara ti mainlove kan kwa na, friend. Basta, my heart loves him. Uy, sus! Kabak
marukong ko tunggal umawag nga dan itiruar ti balay. Hala ka. Siyempre, ako naman tong si Malande, ag lipstick kan ag pabangluak mat iti makaayayo. Ay, nasika talaga, Roda. Pwera ang friend. Talaga a crush ko de a rider. Kan panagrik kat saan langan a crush. Agayatak kan ko na, friend. Uy, wag kang gaga, ha? Amun pa'y kuma, nasaya at dayta a Renz, friend. Narigat ti mailawlaw-anan niya. Kasla awan mo ti sumangsangput nga order mo iti Shopee, iha. Wen mama, insardan ko pa ilang ti agla ko iti online. Makumikumak ngamin para iti panag-OJT. Iso hajak pa'y masango ti agla ko. Nasaya at mat nga rod no insardeng mo pa ilaang ti panaglakom. Iti kasta, may pamaysam ti panagadal mo. Nangrunakat ne, umadanin ti panagturpos mo, iha. Wen mama, Kumusta mat nga dagiti gradom, iha? Kumusta ti panagadal mo? Ti panag-OG team kayat ko asawen? At ka di parikot? no dagiti gradok. Kas iti sigod, okay lang mat mama. Pasado amin. No may papanmat iti panag-OJT, puyat. Ngam, okay lang. Kabailak mat. Nasaya at mat nga ron no kasta. Mangan kay ti prutas, iha. Ken nateng, iti kasta. Adda pamigsam nga puyat. Diklikam ti mangan kadagiti chichirya dita. Kas kada soft drinks. Gabi, sana nasaya at dagita iti salon at mo. Wen mama. Diyak makakonsentrate iti panag-review. Imatan rin stilinaon ti panunot ko. Anya matan. Diyak malipatan ti nakaamo arupa na. Iso ti kanayo na malaglagip ko. Kaya't ka di asawan daytoy akailiw ko na Renz. Ay, nabayag nga minan nga awan parcel ko. Iso nabayag mat asaanan nga may nag-deliver. Anya nga tano, agorderak iti uray anya ditan. Barang iso ti mangi deliver. Wan, kastang agpaiso ti aramidag. Yes, hello. Good morning. Good morning, babe. Ay, Ste. Rods. Na-miss ka, delivera na. Nabayag ngamin nga awan parcel mo. Apag isumot asyak manan ti nakaala iti parcel mo. Iso asyak manan ti mangi deliver. Ba nagapakaragsak ak unay, Renz? Talaga? Wan, Okay nga ron, ha. Uray nakbit. Adala i-deliver ko. Sakbay nga itulod ko ti parcel mo. Uray naklabihitan, wen. sige, Renz. Kat agan-anad ka kumay ti panagmanehom. Bye. Agyan manak, Roda. Bye. Madlawa na puyatan kang energetic kalatamot, friend. Naka-unlimited call kan sama na. Di rabi, Ah? Saan matunay, friend? Sakto lang. Sana all. Blooming kahit puyat. Ah? Siyempre, si Kamama, tinal daw makilkilig, friend. Ay, sus. Talaga pinanindigamon da dya rider, Apay, friend. Nobyum ka din? Anya? Saan pa'y, friend? Friends kami laang. Apay nga rod, agsasao ka kat kasla nobyum matan. Sige man. Kaslalaang friend. Ngam saan pa'y? Kat no manipod adan komunikasyon mi. Saan kami na nagkit-kita? Diyan kami nag-order iti parcel. Gaputa makumikom tayo matan iti panag-OJT tayo. Ibagbaga na nga ron nagkita kami. Ilibre na kano iti dinner. Ang nagkadkadak. Tapay mo't nga yan nagkadkad ka, friend.
Mabainak ngamin, friend. What? Hay! Sika talaga. Ti ko na kanya na. Sa kami to agkita, inton makagradwara kon. Kat, anyang iti ko nana, idin bagam ti kasta, ha? Okay lang kano kanya na. Basta agtali na ti komunikasyon mi, friend. Ay, anyamat tan. Impig sana matan ti todo. Sapay awan payong ko. Imo namat ngaminan ang nagawid ni Ivy. Ay, sambutan na kanu ngamin ti biyahe nga agawid di lugar da. Ay, kapilitan nga urayak nga agsardan ti todo. Diyak mo't kahit agkalintuduhan. Ang mga nagsakitak pa'y. Hi, Roda. Renz? Siya nga, Rod. Oh, apa kasla nakiktot ka, nakakita ka niya? Ay, ko. Saan mat? Naklaatak lang amin. Diyak ninamnama ti kadam dito ay. Jaran! Ada payong mo? Uy, ginatang ko para kan ka. Anya? Oh my God, itulog kayo di paradaan nyo. Itulad na ko na, Renz. Wen, apay, di mo kaya. Kayat ko Umay ka nga, Roden. Agkapayong tan, Roda. Anya? Pilyo ka talaga, Renz. Saan man? Ibagbagak lang tipod no. Aywan kaya. Anyang iti plano mita. Kahit ko asawan, kasanong ti datdaton ko kan ka. Ang mga numabalin ang magunod kumutan tinasamit, awan mo. Iti kasta, agbalin mo tan nga official ti relasyon ta. Maawatan ka. Ngam sapay ko mata maawatan nakmat, Renz. Diyak pa'y ngamin mabalin ti makinobyo. Agingang awan pa'y natalagad at trabaho. Dahit ang amin ting karik kadagiti dadakkel ko. Okay, mawatan ka matkid di. Agam, mabalin ka di maala o no maamuan ti Facebook account mo. Ha? Saan ka di pa'y nga umdas ti panagin inawag tayo ti cellphone? Sa bali latamat no ag-friend ta iti Facebook. Okay. Ngam, saan ako unay nga agpo-post ha? Kan jak mat unay agkom-comment kadagiti post. Awan pare ko iti data. Basta ibagam no niya ti Facebook account mo. Iti kasta, i-add friend ka. Roda, iha. Mama? Kawawag lang ni Manong mo, Arodel. Ang mga no, kayat mo kano ti sumrag iti call center. Pagururayam kano iti trabaho nga inaplayam. Ha? Isirek na kakano ni Manong mo iti pagtrab-trabahuan na. Mabalin mat kit di mama, tapno sa anak ang mabakante. Sayang mat ngagpaiso ti aldaw. Uwi na, pangalaam matlaangan iti experience mo. Sige, awagam tungarod ni Manong mo. Tagsarita kayo, may papaniti day taabanag. Wan mama, awagak to ni Manong Rodel. Kumusta kan? Makumikum kan sakit di ti trabaho. Ang mga nun nalipatan mong tinagtulagan ta. Ha? Oh, makita? Nalipatan mo no, agin lilipat ka. Saan mat, Renz? Ang amumat, asaan pa'y anatalgad di trabaho? Ang Roda, manong mo tinatawan nga agur-urayak. Renz, no talaga nga iayatan nak, makauray ka. Roda. Okay, kastoy laangan. No maawat ang tinagaplayak at trabaho. Diretso, awan mintis. Datan. Kayat ko asawan, agayan ayatan. Kurang na lang, kat ibagam nga urayak ti panlaki asawang. Anya? Nagrigat ka matan nga, Arman. No saan ka lang ay ayatan, nabayagan na nagbiro ka iti sa bali. Saan ka kadi amadanagan? Nasamit nga wanti agur-uray agunggunam. Gapo iti panagan anos mo amang uray kanyak. Basit lang na panawan, Lawrence. Okay? Sige, ibagam day ta,
Noon danto na talgad at trabaho. Agayan ayatan. Wan, promise. Okay. Urayak dayta ka nito, Roda. Nagbiit talaga ti panawan. Agmay sa tawan gaya man. Manipod idinagkinari kami ka ni Renz. Ano maawat ak itinataltalgad at trabaho. Kat agayan ayat kami matan. Kamaudyanan na. Regular akong iti trabaho. Tinasayaat. Awagak ni Renz. Maragsakan lakit di iti padamag ko kankwana. Uy, kapayan, friend. Apay nagsangit ka matan. Tsak lang amin malapdan ti bagik nga agladingit, friend. Awan man laang timbaga ni Renz, nga dagaya man kasukat ko. Isugayam adin ang sungsung batan dagiti text kan awag ko kan kuana. Kaputadan sa mali ang babaeng itibiyag na. No jak inistok ti Facebook na. Jak mamuan nga dagaya man sa bali na. Ay, friend, Nagsakit, Ivy. Awan umasping iti kinasakit na. No, sino pa iti agay-ayat iti napudno. Iso pa iti malukloko. Awan pa inday jay arens. Di na mo atong palan dagiti Karina. Apan ang alilaw. friend, maawatan ka. Angam, maawatak mo't ni Renz. Nabayag mo't ngaminan, friend, nga agar-aram ken ka. Angam, awan mo't husto nagkinaawatan nyo. San ka di? San mo't nga official ti relationship yo? San ka di? Iso di mo kumamot babalawan ni Renz. Aklunam nga damot basol mo, friend. Ivy. No kumata sinong batang pailaeng iditi datdaton na ken ka. Amangan no saan nagbirok iti sabali, mangibaw ingan na iti panagayat na ken ka. Nalabit nga aging gaita ket da kayo pailaan. Angam, ngay nga rod friend. Talaga kas ta tibiyag. Ano sama? Tadamot basol mo. Panunutom latan, asaan siguro ada kayo tinaituding iti tunggal maysa. Saan ka di? No kaano ang nakasagana akon, isumeten ti panangikulasay ni Renz kanyak. Nagsakit, Miss F. Nagsaem. Nasayang laeng dagiti kilig moments ko. Nasayang dagiti ragsak ken planok para iti masakbayan mi adwa. Nagadu ti agar-aram kanyak ngam isu ti inpang pangrunak. Ngamin ti ammok ket isun ti lalaki amang idatag kanyak iti altar. Ngem nagbidutak. Aklo nakmatkit di nga addamat basol ko. Damag ko ang nagkalaysada kanon iti babae anang isukatan na kanyak. No kumata adama ko na a time travel, isublik ti amin idinagam-am mo kami pay, ket siya kon amismo ti agaram kenkwana. Makatawan matan tinapalabas manipod daydi a napasamak. Iti agdama ket makunak a nakamove onak matan. Namin pinsanan a nalipatak ni Renz. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Roda. Ken ka pagayam, Roda. Makaisemak dito'y pakasaritaan ti biyag mo, pagayam ko. Alakat talaga siguro asaan ada kayo ti agkagasat. Pinagtagpo pero hindi tinadhana ako nada iti Tagalog. Husto laang siguro a pinaguray mo. Tano nagdardarasudos kayo amangan no saan ka nakalpas iti panagadal mo.
No nakabirok iti sabali, talaga asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa. Enjoyam pailaang ti kinasingle mo akadwam ti pamilyam, ken gagayam mo. Ag-focus ka iti trabahom. Panunutam ti masakbayam, aging gaadumteng ti lalaki aparaken ka. Alakastan pagayam roda, kat pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.